curse your child. Men can't and some because the more walking can some one ma bon some weapon. Yeah. Our bejina so one ma what for weapon or bejina so dia yawbano. And to say about your mutie and me baby yamesika and me buy you say now with your wunye da woman bread da na me ba your buy ya oh that here dey enya sa wo ba wanye ya wo that here dey ma me ka true story bi nchiro papa bi na ne car si ho na ne ba ekofa car no koton ye akora ne wa mo ne papa na mane ye okoton car no say the be odis car no ebetu kwan okay enti anye ye and wo journey free fie aye papa ne ya because no pene ba nasem enti oba e na se ne ka na se wo ba me fa se e wo ba kofi ana se e kwa me wakoton ka na di papa na anya botere and wo to me ne ba no wo bebre wo nye ye da yare and ono ani ba wo adan ya ka wo value oba no kra esen kai e ka no wo value ka no ese wo ba ne kra no wo value car no esen wo ba ne kra en wo domain ba no nim e kwa wi ase akoda no anye yo yare bo no ma ne wi ba papa no so yare bo no a na obi eni ho bebe no yare bo akoda no e ma ne wi said the papa kan no because your father and your mother they are your covering o mo na kata wo so enti e kwa wi ase no papa no ne baba akopɛ no na ne ba na ya de ye ne ya ba wantimi ehu antara say yen so hwe ayen so hwe na wo ba wo junsogu wo yi ye friend say wo seso yen cha ye pepa enti ebufuo mu no ke kansam ekwawi ase akoda na anye ye wo wi ekwawi ase papa no so yare ya woda ho no oni obi obehwe no mesra batai wo ba ni jimi mu no wo ba ebre ni nim de wo fom no wo ba eye wade a eya at the last men domine da if you say wo domine wo da chi na wo domine you are cursing your future and you don't fall into the trap the bait of Satan. Don't fall into the trap of your enemies watamfo mpe wo yie ana wo ba no so e watamfo ana wo ba ne bia ne da chi yekese but bia sabio ne wagimi enti bia wo wi awa ade e bia ko kan sem bia ye wo ya but men do me wo ba deficit the moment wo be do me wo ba no na wa makwan be dam ho sa na tamfo de o mu pe bia wo mo mfa nye no enti mesre pa yankura ye mano wo mo mre ye mu yankura ye mano ebre wo mo agimi yankura ye mano ebre wo mo nimdie yankura ye mano ebre nkwada asem wo mo tirim efi se nyankopo twedi ampo no ye som no yankura wo boy ye no se ye mesom no ye ya sobra tietia no nanso nyame anome ye da ye tie SOMPA ye ya sobra tietimi etia no nanso wanto ya ntwene ekowi ase ya bone de no me kura ba ye so no wasansoma ne doba ba ko se wo mewu emfanye ye ya deboyefo eti fache o ma me ye wade afache no wo nua ye wade afache no wo kunu ye wade afache no wo yire wade afache no wo ba ye wade afache no ana me kunu na wo domino ba ma nsu da so tia ware ye ase ana sa wo ne ba ma ne kura gya ya wo ya wo ma papa wo ye wo ma papa nyokre enti dia wo se ba ma ne dia ye wunti no wo gya no wo ni gya na sa ware na gu no wo domino no wo ma papa na wo domi wo no na wo nim se the sins of the fathers e konkwada so enti wo domi ba ma no wo domi wo ma nyokre ana wo ba ma no so sa wo domi oba no a woman yem na nkwada ne free bae they came from the woman's womb. And if you curse the woman, if you curse your ex-wife, you are cursing the womb, including the fruit of the womb. And kwada ne free mobile no yam spiritual wisdom hu nim die ma yan kasa kwa wa yam de na wa domino me ba na me ken papa e ko wi ase no ono da akwara ne ko ono so da fo ho na wo don't fall into that bait of Satan. Amen. The obia de bi odia ye obia fache nipa nkwa ho hia ese sade na nipa na fa he no wa menya menshi unti na odi nhira no me say nipa na wo fa car na wo wi ahe no ni so no e more important than the car no atade no wo wi ahe no e more important ni so no e more important than atade no
nipa kra mu odu se nyankopon ka se wonya wiase agapade nyina na wo hwere wo kra na die no wonya na che se wodi nipa kra gina wo se yo baba se wodi nipa kra gina ho na wo fa wiase agapade nyina entimi eni nipa kra nya se nyame se wonya wiase agapade nyina na wo hwere wo kra emfa so ba na wo so na che se woyi wo kra ba ku se gina ho a okra ba ku na gina ho no wo ka wiase agapade gold and diamond na okra no so se nyame anim no okra no sombo asi wiase nyama nyina but yetimi ka so obi akobokro no ya bu na kunu akowia mo ba fo no ya bu na kunu enti die nipa no ya na nyo ya justify yes but you wo so de bia wo wi ade o but ne wo jai because wo nya second chance second chance a wo nya yenti ene ne wo bobra na kasabre na wo wi ade ne yekunwa e kana wo ho wo boni bia wo ye nyame ne wo di se de wo boni siti a enka wo ho ye besre nipa ye ne wo nam wiase bi mo mre wonimdiem obi ye wade a ma okra ne ho hia ensen saade no ma okra ne nsum bunsen watade no ma okra ne bompa ye ma ne se nyame mo ne nanimie once sa nyakopon na nim how to deal with the person but so bedumi obi di apam yenyim free abram ya me shira ma me your words are powerful Akosua your words very powerful me sure say etiefo ni arefo de be adwuma tishu ne ye maame nom ene ye papa nom obi bufu a ensem obeka no sebio eye ha adwen ti yemfa anti Akosua afutuoi ebia na wonim ebia na wonim ne what enti ka ho na bra Facebook SOMPA 106.5 FM akra enti fire adwuma efi na koi menye saade ne bi yenkwada no omo yia untimi nkasa wonye bibi ni untimi nkasa se ewiase ha ose onfa ne ni hu enti no onjindi dabi onsano no obeko obekyo se obegie o enti de nyan se obabo ho ban se bia wonsom nyame ade wosom no make sure say odo won be hyemu ye se nyankopon so na wosom no a na wasom ye but men kase bibi wo wonsom nyame ai wosom hwan ono nso na bo ni wiase na otim bi na make say untimi nkase bibi ni ho bibi ho because nkayentu puna na se yen so daye nyankopon kro bo ono so wonyin ni se na hwan na bo hwan na bo when ma hu me eti na because me hu ni interviews bi ma me hu se wo hia mo akakra because obia wo was spiritual blindness no da bia me kase obonsam ne botaye mi no obi wo se bonsam ne botaye tu ye di kan se wo bagye di se oni ho yes that's true dia bonsam dia ba ko se wo bagye di se oni ho eti me hu obi a ogi di se bonsam ni ho you are deceived because dia wo pe no da bia opese onya wo na hwan onya wo na dia tosum yenu wo be kase nyame ni ho because nyame ni ho a hwan na be boa wo and it say wo ni boa for you are on your own oba pa na me boa say wo say nyame ni ho dia ni wo ni boa for you are on your own se akonde ba hwan na you chi don bofo a wo be boa se nyame ni wo de wa wo be gina no enti wo so wo be tine wo tamfo de wo tamfo na wo hu no wontumi wo tamfo na wo hu no wo be date mi na ko wontumi se wo si enti bonsam ne botai se wo be gie di se oni ho na be gie di se nyame ni ho na de opese wo ye wo no watimi aye sa wow I had to say akwada a one ne maame tie na akoda na ye bibia ye ne maame ya de bonsam pen se maame ne bedomi akoda no yes na wonya kwai because o maame and o papa na ye o covering wa wofo o mo ne kata wo so enti de o pen se wo ba ne be ya de bia ye wo ya na mo wagina so no adomi akoda no fi se wonya domi akoda na enema mienu na pam asie akoda na nye ye na wo nso wonyini mu nso wo bebre so ye na ebi kan eti akwada nti de bia me catch about tan se munya botre se wo ba enya dia enya mendome no eye trap akwada ne se bi oni jimi mu no wo ya dia enya don't curse your child men keka ensam because the more wo keka sam one ma bonsam weapon a wo begina so one ma watamfo weapon o begina so dia ya wo ba no enti mesese se
abate amutie ye ena me ba wiye mesika ena me ba yesei na woja wonye ye da wo be breda na me ba cho wo ba nye ya wo da chi ye de enye se wo ba wa nye ya wo da chi ye de